Prošlog meseca gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić upriličio je ovde jedno predavanje u školi Đura Jakšić u Kaću sa veteranima sa Košara i to je jedan pohvalan čin, jer mladi treba da se upoznaju kako smo mi to ratovali, borili se za očuvanje naših granica i kakvu žrtvu su podneli ti junaci sa Košara i koliko ih je stradalo. I to je za svaku pohvalu, naravno. Međutim, interesantno je priupitati gradonačelnika Novog Sada da li će nastaviti sa praksom, ovom koju mi pozdravljamo, ali pre svega da nam odgovori na ovo pitanje. Kakva je veza i spona upoznavanja mladih sa ovim žrtvama junaka sa Kosova, koji su dali između ostalog mnogi svoje živote, i ovom politikom koju vodi trenutna vlast, odnosno priznavanjem francusko-nemačkog sporazuma, gde između ostalog treba da stoji, ako se i potpiše do kraja, a vidimo da sve ide ka tome, da će to neko Kosovo nezavisno od Srbije faktički imati svoj pasoš. Pa eto, to je jedno interesantno pitanje koje postavljamo vlastima i bilo bi dobro da nam odgovore, a ne da vode politiku za svoje birače i prikazuju se kao patriote, a s druge strane vode sasvim jednu drugu politiku koju vidimo na delu.